Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 16 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana no tugarutse mu makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi muri ano masaha ku gicamunsi. Niyo mpamvu ngira ngo utera agatebe ugatere kugira ngo tuze ibintu kubyinjiranamo neza gatanu kuri gatanu. Hari amakuru menshi cyane dufite arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiyemo. Tubaye ikaze rero hano kuri TV Duniani Kote, ariko nyamuneka mbere yo kugira ngo twinjiye mu makuru aturaje inshinga, nyemera mbanze nsuhuza abantu badukurikira nanabifurize igicamunsi cyiza, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Mujejoro, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline Kinazi, baba bari muri Coline Atongo, baba bari muri Coline zigiye zitandukanye za Kinigi, bibereye rwose ahitwa za Mulangala, ariko kandi tubasanga mu bice bigiye bitandukanye. Twaye ikaze rero tubikoye ku mutima, ariko kandi hari n'abandi bantu benshi rwose badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, aho tubasanga rwose mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Hari benshi badukurikira bari United Kingdom, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi no mu Bufaransa, bari muri Canada. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo, ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Yes, twibukanse cyane rero, reka duhita twinjira mu makuru nyirizina, ariko duhere ku nkuru idasanzwe navuga iremereye cyane. Ni inkuru nahoze mbona yanditswe ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru rwose navuga yuko ikomeje kugenda rwose igaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'uwitwa General Neva, mu masoni menshi cyane ndetse n'ubwoba bwinshi. Arimo arareba ibyo amaze iminsi akora, akabona isaha ku isaha ni bimwe mu bintu bishobora kuza kumugiraho ingaruka. Arimo arareba ibyo amaze iminsi akora, akabona ni ibintu bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi cyane. Ati turamutse by'umwihariko dukoze ikosa cyangwa tukabiburwa n'umuntu mubi, igihugu cy'u Burundi cyaba igihugu cy'amateka, cyaba igihugu kitazigera kigira umutekano, cyaba igihugu kitazigera kigira amahoro. Ni byinshi birimo biravugwa, ngira ngo rero ngizo ingingo z'ingenzi mu byo tugiye kuba twibandaho. Turaza gusimbukira mu mujyi rwagati wa Bujumbura, tubabwire uko situation ihagaze. Ubwoba ni bwinshi ku buryo bukomeye cyane. Benshi bati uyu mujyi ushobora kuza kuba wakigabizwa n'abagizi ba nabi, kuko barimo baragaragara, ariko ingabo za leta zigakumira. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemera tunyarukire ahitwa muri ibice byano muri Kinazi. Turaza gusimbukira Gitega, tubabwira ibya CNDD-FDD na n'ubu icyitwa amacakubiri aracyavuze ubuhuha. Benshi bati amatora yaribwe, abandi bati byose biri ku mutwe witwa General Neva, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo hari abanyapolitike rwose muri iri joro ryakeye, uretse kuba Imana yakinze akaboko, ubundi twakabaye tubyuka tubabika. Abo ni bande, bimeze bite se, bari bagiye kuzira iki? Turaza kubyinjiramo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating. Hari ingabo nyinshi cyane zamaze kugira ahitwa za Kibira. Izi ngabo nacyo hari ikizizanye, bimeze biti byazo. Turaza gusimbukira Cibitoke, hari amakuru menshi cyane. Turaza kwikoza mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye ari hirya no hino ku isi, byose tugenda tubaha gatanu kuri gatanu. Ubu rero rwose nyamuneka utari wakora subscribe, nta kindi usabwa, kora subscribe ahasigaye aya makuru akitugeraho nawe tayari abe yandikiwe kuba akugeraho muri rusange. Twibukanse cyane rero sinibutinde, mu nyemerere duhere by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura. Ukaba ari umujyi kugeza amaginga navuga yuko ukomeje kugenda ugaragaramo byinshi bigiye bitandukanye, ariko navuga ko bitari byiza. Ni umujyi wa Bujumbura rero urimo uragenda ugaragaramo ikintu navuga gisa nk'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ikintu gisa nk'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kuko mu masaha y'ijoro
ni umujyi uri kumvikanamo amasasu, ni umujyi uri kumvikanamo amasasu menshi, akajya kumva mu nkengero z'umujyi bararasanye, ingabo z'igihugu zigatabara, kandi kanya ukajya kumva by'umwihariko nko mu mujyi rwagati habayemo saga, ariko ibyo byose bigakorwa mu masaha y'ijoro abaturage baryamye. Hari abari kuvuga rero ngo Red Tabara yageze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse uyu mujyi wa Bujumbura iranawuzengurutse, kuko biranavugwa ko ikibuga cy'indege bamwe mu bari kukirinda ari bamwe mu basirikare b'inararibonye bazi neza aduye ahantu ashobora guturuka. Amakuru mfite ni uko rwose ngo iki kibuga cy'indege kirimo abari bakuru ndetse n'abasore, ndetse abakirinda bose bakaba ari abantu bafite experience. Icyo ni ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Impamvu y'ibi byose rero barimo barikanga ikintu navuga yuko gishobora kuza guturika. Ubwo iyo mvuze ikintu gishobora kuza guturika, mujye mwumva yuko hashobora kuza kuba intambara, cyangwa se tukumva bya bitero shumashuma usanga byaturikije abaturage, ugasanga basize ubuzima. Niyo mpamvu rero uyu mujyi wa Bujumbura umaze kuba rwose usengurutswa abasirikare, navuga yuko atari bake, bakaba ari abasirikare rero barimo barakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Kuko Bujumbura imaze iminsi deployingwamo abasirikare, kandi benshi barimo barinjirayo, bari gufasha uwitwa General Neva kugira ngo umutekano uboneke, kugira ngo umutekano ugumye uba umutekano, kuko isaha ku isaha acunze nabi n'umwe mu bantu rwose nyamuneka bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Reka iyi nkuru tunayivaho duhita tunakomeza by'umwihariko, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ahubwo dusimbukire mu bice by'hano muri ibi bice by'hano rwose hafi muri za Gitega. Ni Gitega nayo kugeza magingo aya abayobozi bariyo byaba baba baje mu manama agiye atandukanye, bose uretse kuba imana ikinga akaboko baba bashaka kwicwa. Nk'ubu muri iri joro ryakeye uwitwa Reverien Kuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, bari bamwivuganye, ndetse yagabweho igitero mu rugo iwe. Iki gitero rero biravugwa yuko kirimo cyamugabweho uwitwa General Neva abyishe inyuma, ndetse afite n'impamvu iki gitero cyamugabyeho, ariko nyamuneka ugasanga nyine byose n'ubundi ibintu ntabwo byoroshye, n'ubundi birimo biragenda bikorwa n'aba bagabo. Gusa yenda ntabwo byakumvirimwa neza, uretse yuko n'ubundi dusanzwe tuzi ko aba bagabo batumvikana, ndetse no mu makuru dufite bikaba byemezwa yuko bashobora kuba ari bo babatumye abasirikare kujya kumushozaho intambara, mu rwego rwo kugira ngo bamutoteze, ndetse n'igihe nikinagera narimba bamukimbize. Amakuru ni uko uwitwa ngo Reverien Kuriyo uko byagenda kose agomba gukurikira uriya mugabo ngo ni ntuza uyu Gervas, nako bica bakunze gutazira ndakugarika. Ubwo rero ibyo byose nabonye ari bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka, ibyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nanone nakomeje kugenda mbona kigaragara ni ikijyanye na ntuzana n'abayobozi barimo abakuru b'ingabo, nabo barimo baratumwaho, ariko mu gutumwaho bitewe n'uburyo ari narayibonye, ugasanga nyine ibi bintu barabikumira bitari byabo, ibi bitero barabisubiza inyuma bitari byabagera, kuko bo barareba bagatekereza bagashyira muri logique, bakavuga ati nyamara uko byagenda kose ibi bintu bishobora kuza kutubaho, kandi bikatubaho muri ubu buryo. Ubwo rero rwose nyamuneka urumva ko ibintu bitoroshye habe namba muri rusange. Reka tuve hano dusimbukire by'umwihariko ahitwa Bujumbura, hano za Kibira. Kibira naho kugeza amagingo byabo byamaze bagateranzamba. Impamvu ndimo no kubita mbangura, hari amakuru rwose mu kanya gato mugiye kugezwa adasanzwe aremereye cyane. Niyo mpamvu ndimo ndakubita mbangura. No kuvuga ngo Bujumbura rero naho situation atari ibintu bikomeje gukara, ndetse ari nako bikarata cyane, kuko rwose icyitwa FDL n'ubundi zikomeje imyitozo, ndetse ni zimwe mu bantu barimo barakora ibikorwa by'ubugezi bwa nabi ku rwego rw'indengakamere. Amakuru dufite rero n'aba barimo barakoreshwa n'abayobozi b'ibikomerezwa kugira ngo bahitane ibindi bikomerezwa, nuko rwose abarimo baragira gutya bagahabwa agashimwe na za FDL
kugira ngo rwose zikomeje kurusha kuba zakomeza gukora utuntu tw'udutendo cyangwa se ibintu by'ibitendo neza ivy'urubyiruko rwifuza muri ibi vya mvuma panafricaniste bakwiye kurushigikira kuko barafite uburyo barafite finance barafite intererano ikomeye bashobora kubaterera nimba bobo batinya kuvuga barashobora kumobiriza la jeunesse igahaguruka imaze guhaguruka nabo bakayishigikira bikabaha inguvu n'akanyarigabo ko guhangana n'ayo mahanga yigize ndanse ku mugabane wa Afrika. Nivyo nagomba kuvuga kuri uno munsi mbwira cyane cyane abantu bo muri M23 benshi barafatiwe ibihano benshi baraciriwe ubwo gupfa mu bategetsi niyumvira ko ubwoba bwaheze ataco bakwiye gutinya kuko burya biri hagati y'urupfu n'ubugingo ntaco ugomba gutinya bahaguruke bishure Amerika bishure Uburayi bishure n'uwundi wari wese hagurutse avuga boye gusha bwoba barerekanye ubutwari mu kwirukana abo ba koloni abo ba imperialiste muri Goma simbona igituma bashishikara bajugumira ngo Amerika iravugize ngo Uburayi buravuze oyaye nibahaguruke babandanye ibikorwa kugwanira ishaka ukwigenga kwa Afrika kuko niberekana ko bari nico bashoboye bizotera n'umwete n'ibindi bihugu bishobore guhaguruka navyo vyikureho abo ba imperialiste. Ubutunzi buri muri Afrika amapetrole amagaze amadiyama mazahabu makortani za minere zose zirirare zikenewe muri ibyo bihugu by'Uburayi birahagije kugira abategetsi ba Afrika nibongere kunamira umuntu n'umwe w'umutegetsi mwisi. Nuko rero ivy'ubwoba biheri hanyuma sinorangiza ntakebuye Uburundi n'abarundi. Burundi n'abarundi bagomba kumenya ko ivya demokrasi ntibikunda ivya demokrasi ntibishoboka erega no mu bindi bihugu nta ivya demokrasi ntibibaho ivyo vyo kuvuga ngo amatora ngo ibiki ivyo ntibibaho usanga kenshi ari abo ba imperialiste ari abo ba Amerika bishiriraho uwo bagomvye kugira ngo bashishikare guteza akavuye n'akaduruvayo no kwiba ubutunzi bw'abaturage. Ico gituma rero abarundi bari muri opposition n'abandi bari mu gihugu biragoye kuko urumva abahari nuko ni nk'abantu banyaze igihugu bacigaruriye bagikoresha uko bashatse abo muri opposition nabo n'abanyantege nke haba mu vya politike no mu vy'imbaraga za revolution vyo gukoresha inguvu bose nugukonyera nta ndongozi bafite ishobora kubaja imbere. Burya igihugu kibuze indongozi kibuze umuntu afise vision kibuze umuntu arinda ashobora gufata ingingo akavuga atari ugupfa no gukira ndahagurutse. Gaca usanga n'abantu bavugira ku ma YouTube bavugira ku ma media za TikTok ariko ugasanga nta gikorwa kihari kuko mu gihe abagwanya ubutegetsi bwose bwa CNDD-FDD batari hamwe badafite umutima badafite vizimwe yuko igihugu gikwiye kuyobogwa niyumvira yuko bikigoranye. Gaca usanga muri bo hariho abantu bironderera ibiti gusa kuba bo baba ministre bo baba depite ngaho murabuze byose kuko CNDD-FDD ikomvye byose nzoraba utwo duti mugwanira
utwo twanya mugwanira ko muzosubira kuronka muhagarara. N'ivyo rero nagomba kuvuga mu gihe hatari injyamunyo, mu gihe hatari abantu barinda, mu gihe hatari abantu bafise vision yo gushira Uburundi ku muyoboro mwiza, niyumvira yuko igihugu kikirushe, igihugu kikigowe. Ibindi navyo vyo kwiteranya n'ibindi bihugu, ivyo vyovyo urumva ingaruka ziri ku muryango, ingaruka zamaze kudodora ku mupaka w'Uburundi. Abarundi mwitege ibihe bidasanzwe, mwitege ibihe bitoroshe, ariko mukomeze musenga Imana